ngifike kabi ngifike ngisabhikla ingoma la kuminyene utshumo yezwa kusindwa nongathwele ya ngiyaphila khamba kahle yazi konke ngifuna ukuyisho la encane uhleze ekhuluma lapha umdali ukuthi thina kumele sifunde ukulalela hleze ekhuluma umdali kodwa thina kumele sifunde ukulalela yini enza kube nzima na ukulalela ilento ukuthi lokho asuke ukukhuluma yena kusuke kungekona lokho okufunayo wena lokho okufunayo nalokho yena akushoyo nakufunayo umdali kuyashayisana bese wena usayida neyakhe engqondo nezimfuno zakho nama attachments akho to the outcome yabona nje masuzolandwa khona into eshoyo mase sewuzolandwa kodwa khona into engifuna ukukutshela yona ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazili uyabona. Ikhona into eshoyo mangabe sewulandiwe. Ngisho mangabe sewulandiwe noma sewuzolandwa endaweni yakho mhlambe oyijwayele. Njengokuthi nje mina sengizolandwa endaweni yami ebengijwayele ekwakuyisezweni nje that old self engangiphila kuyona. Wawusho umphefumulo wami ukuthi ayikhona. Ukhona into oyifunayo ke manje kodwa ngeke ukwazi ukuyichaza ukuthi yini lento. Wabona ukuthi uyahlupheka khona lento oyifunayo ke manje. Ungazi ukuthi futhi lento oyifunayo uyifuna okwendluzela yomela amanzi yabo indlela efuna ngayo ngasuka ngahamba ngagqoka ilokungana ngafaka ijazi ngihlaba indlela ngezwe kuthiwa kunesonto leZayoni elingayela izansi ngihlaba indlela ngashona khona yimlo yangishona komunye ngalawo ohlolayo ngiyabona ngabona konke efunakalayo yimlo yangithatha inkuku ngiyayinquma ngihamba ngedwe emahlathini ngiyogeza ngalezi inkuku lezi yabona nje ngayibona nje ngabona nje ayibo lana kwenzakala kodwa usho umphefumulo khona lento uyifuna and hayi ngashiya phansi zonke lezi zinto lezi ngashiya phansi zonke lezi zinto ngathi nento emele ngiyifune la manje yabo into emele ngiyifune la ngangaba nandaba ngempela nenye into ngifuna into engiyifunayo kodwa ngazi ngifunani kodwa ngizokwazi mase ngiyitholile yabo that was the sign yabona ke ngizokutshela hlezi zikhona into ezikhulumayo kwena njalo nje njathi yakhona into umuntu ayenzayo kodwa wena ukholwa ngoba mhlawumbe uattached kuyena noma uyamthanda noma umkhonzi kodwa uthola ukuthi ihigher power iyakhuluma kodwa wena ulaleli ngoba wena ufocuse kuloko okuthanda uwena yabo yabona nje namanje ngiyeza ukuthi ikhona into ekhulumayo njengoba denginenzela le announcement akade nginenzela yona ikhona hayi ukuthi iqala manje ayiqali manje ilokhu ikhuluma in stages uyezwa khona into ukulalela umoya uyezwa ukuthi khona into ethile la yabo umuntu olalelayo kumele ulalele yabona omunye uthola ukuthi mhlambe mase sezohamba nje kona ke la emhlabeni avele enze izinto ezithile ezikhomsayo uthayo sihamba kodwa anganaki uthothi vele akazi ukuthi esho ukuthini lento kodwa uyezwa useyezwa ukuthi ngiyagoduka yabo izigi ziyezwakala izigi kuyona yonke into ke empilweni yakho khona izigi ezikutshelayo ukuthi ayikhona you got your intuitions your inner knowing zikhona lezo zifuna uzilalele ungasho ukuthi wena ufuna kube njani yabona indlela enginikhonze ngayo mina engithanda ngayo mina ngihlezi ngila and makuthiwa ngiyakhuluma isikhathi eside ngihlezi ngizokhuluma nani isikhathi eside mina ngikhuluma nani sothi ngihlala la 2 hours ngikhuluma nani daily mhlawumbe ngenze 2 videos 3 videos ngihlezi nje ngikhulumela nani isikhathi esiningi kodwa ngiyazizwe zikho ukuthi zithi yeah mhlawumbe usuqedile ukukhuluma nabo njengamanje
mhlawumbe usuqedile ukukhuluma nabo, ngoba ama-comment enu maningi kodwa recently amandla okwaphendula ama-comments enu ayangakuye ayafada into eningi yabo, like into eningi yangokuya nje ngiphelelwa amandla azo, kodwa khona amandla angivukelayo futhi at the same time, yabo. Uma kuwo okunye kuvuka okunye, lokho-ke angithi yabona social media ungakunikeza udumo nokwaziwa, ungakunikeza ama-opportunities, unganikeza into eziningi, kodwa yabona njengoba sekukulesi sigaba kukusona, uthola ukuthi anginayo inkinga nje manje ukuthi yini enye social media ongangenzela yona, imapha ama-opportunities ongangibringela wona anymore. Ngobani? Yabo umoya masufuna okwawo mfethu, awunandaba namoto, awunandaba namali, awunandaba na fame, awunandaba nasithandwa sakho, awunandaba nalutho lwala emhlabeni. So ngiyashiya, sengifuna lokho engikufunayo. Suthi ngiyashiya, sengifuna lokho engikufuna. Kodwa wena ubese uyazama ukuphoqa ngoba kusuke kuukuthi your lower self, that ego self, isuke ithi awungeke madoda, hawu ngingangaba nandaba nemonto enhle kanjena, ngingangaba nandaba nomuzi, ngingaba nandaba nemali, yabo lezi zinto oyithandayo ezenza kube mnandi ukuphila. Manje ushayela into ukuthi uphelelwa yini, yabona into ekuthiwa i-appetite, uzuphelelwa i-appetite yezinto ezi-material, uziphelela nje appetite yazo lezo zinto lezo. Kodwa manje ube ne-fear yakho kona lokho ukuthi uphelelwa i-appetite yezinto ezibalekile ebantwini ezi-right, and for you it's so uncomfortable. We are so uncomfortable about ukuthi uphelelwa i-appetite yezinto abantu abazithatha ngokuthi zibalekile, yabo. Abantu bayathanda ukuthi uma bepostile kucommentwe, abantu bayathanda ukuthi banconywe, baposte, uyacabanga ungasuphelelwe i-appetite yalezo zinto, uphelelwe i-appetite yalokho, uphelelwe i-appetite yazo zonke lezi zinto, uphelelwe i-appetite nje yazo zonke lezi zinto lezi othona zibalekile, they matter so much kuwena, money, house, cars, job, zonke lezi zinto, yabo. Ispirit-ke mase sesingqongqoza, uyayizwa lonto leyo, uyilalela. Yazi ungavela ispirit sakho sisiphelelwe i-appetite nje umuntu obukwazi kahle ukuthi ngiyamthanda lo muntu, vele uziphela nje i-appetite, iphele i-appetite, uforce wena uthi hayibo kanjani manje, ngoba manje usekhulumile, haya pha usekhulumile, kodwa manje inkinga ikhuluma lento wena ongayifuni, ngoba manje ufuna ulokhu uhleli lapha, uhlezi ukhuluma umoya, kodwa wena omele uthi ulalele. Kufana yabona i-gut, isacral yakho, vele abantu abaningi la vele bangama-generators, basebenza nge-gut. I-gut iyamtshela umuntu, whether angikhathalele ukuthi mina wena ngake ngakufundela i-chart noma ngaze ngikufundele, okusalayo ngithi kuwe mhlambe i-chances awuyona i-generator, isebenza nge-gut i-generator. Uma into ungasenayo i-energy yayo, usuze ukuthi ya musukuzama ukuphoqa, kodwa futhi i-gut yakho mithi ngine-energy yalento, yeyi ngiyakutshela, ayithi uyi-generator une-energy yokwenza izinto ngoba wena uyi-creator, we are here to create this physical world, kodwa ngeke ukwazi uku-create into esithi gut yakho, i-higher self. Yabo indlela engizizwa ngayo manje nendlela engazizwa ngayo ngifika ayifani, ngoba it seems like ithi i-higher self angazi usukhulumile sekwanele njengamanje, sengasemele ubuyele kwi-cave yakho once again, sibone ukuthi sizokuthatha sikubekephi. Moral of the story, umoya uyalalelwa.